Yo, sir. Tibak yung mag-i-order, ma'am. What's up, boss? Welcome back to my channel. So I'm back again and again and again and again. So for today's video is panibago video. So kung bago ka pala sa channel ko, mag-subscribe ka na para updated ka kada upload ko. Then click the notification bell para ma-notify ka kung nag-upload ba ako. So today is panibagong video at panibagong kagaguhan. So our video today is a prank call with classmates. So kung di sila manubag, so magpahibaw na natadaan, guys. So kung gisay gusto na i-shoutout or kung gusto kung o sa ito ipauta single ba sila o taken. So without further ado, boss, let's get started. Anamito ba ne? Ma'am, mabot lagi mong i-order, ma'am. Mabot lagi mong i-order ang taod-taod. Order nga. Di ba ni-order ka sa Lazada, ma'am? Ma'am, maabot na ron taod-taod, ma'am. Unsang ka ng unsa man? Ang tibak, ma'am. Huwata lang, ma'am. Maabot ra, ma'am. Wala ba po ba? Pwede, unsa din ang anak. Tibak, ma'am. Nooy. Na naman, maabot tayo ron taod-taod, ma'am. A few moments later. Anami, sa prank, anami. Isa, hi. Bye. Hi. Kita mo to, anami. Salamat. Si Precious Dulutina ba, ne? An ma'am mo, dili taga Lazada, ma'am. Sa Tagbilaran, ma'am. Maabot na yung order ang taod-taod, ma'am. Nabi ito kayo i-order, ma'am, katong tibak, ma'am. Oh no. Di ba na kayo i-order, ma'am? Huwata rin maabot rin taod-taod, ma'am. A few moments later. Sinamnam bitaw, ne. sa prank. Kita mo to, shows. Sige, goodbye. Sige, mo dito ang classmate, guys. So, si Precious. Good morning, ma'am. This is Lazada online shopping, ma'am. An, ma'am, Saran? Visit. Guys, kailan siya mouse. So, kailan siya sa tingong visit mouse. So, di ba mga contact ni ubat ang classmate? Guys, nasa YouTube channel, guys. So, pagdali ba? Nasa YouTube channel, guys. So, tanawan nasa description box. Nasa iyang link. Nasa description box ang iyang link. Sara Ahok Vlogs. Please subscribe. Yo, sir. It's Lazada online shopping, sir. Tagbilaran branch. Kipaungan taga. A few moments later. Prank ra to. Guys, shout out by Josephos. Good morning, ma'am. This is Lazada online shopping. Tagbilaran branch. Good morning, ma'am. Is this girl in Bulambot?
Ma'am, di ba na kay gi-order, ma'am? Ito, Mina? Oh, no! Ay, wala na lang. Kinailangan mo. Kinsa day na, ma'am? Mababol ka. Hi, Girlen. Epic fail. Si Girlen din guys, so shout out day Girlen from Santa Cruz. Mo ni siya guys, classmate guys. Kapasa din guys, i-add friend niya sa Facebook, nasa description box ay diyang link. So kung gusto mo i-add friend siya, i-ara sa link. Ka-vlog ka? Oh, di mo mga prank. Epic fail. Good morning, ma. Na kay shout out. O na Dali, shout out, go. Shout out ko ni Alaming ang tikboy maoy sa FB. Napulo na doon yung spin. Paano gibuwagan? Napulo lang yung spin, di mo dahil. Ah. So, nasa gi-shout out guys. So, masayngan? Anami Tuba. So, shout out Anami Tuba. Nanginega. Emote sa Facebook. So, mo ni siya Anami Tuba guys. Single si Anami kung gusto mo nga i-add siya sa Facebook guys. So, dara sa description box. Click. Kung isang ko lang ka kasi ingon nga. Baka ko no. Ah? Yung si Girlen shout out dahil sa others/awayon. So, kung kinsa ka, maigo unta ka. Salamat po. No, shoutout kasi itong shoutout nga others/awayon. Maigo unta ka diha. Siguro yun guys, so single ba o taken? Ala? Ha? Yan mo to girl mo prank kung subag classmate na to. Oh no. Salamat. Bye bye. So share it to si Girlin guys, ha? Oh, sige. So, Girlin Bulambot, shout out. So, goodbye. Bye. Goodbye. So, next atong tawagan Bals, si Jane Ahok Palingkod. So, mga ni siya guys. So, shout out. So, is this Jane Ahok Palingkod? Oh! Oh! Mano? Taga Lazada ni. Taga Lazada. Ma'am, na kay i-order, ma'am. Kaya doon ba kayo? Katong, di ba na kay i-order? Paganda. A few moments later. Last na ni guys, so magpahibaw na sa tabal. So, kinsa ta. So kung magpahibaw ta, mangutan na tayo ba single o taken o kasi gusto i-shout out din siya guys para. Jen! Sinamnam ito ni Jen sa prank. It's a prank. Okay, pangutana. Si Jen Ahok Palingkod guys, so pangutana to. Single ba o taken? Taken. Oh, taken siya guys, so di na siya pwede ah. Ay, shout out po si Karen sa lingkod. Oh, Karen Palingkod guys, so di mo na si Karen Palingkod guys, so nay, pangutana ang boss. Single ba siya o taken? Single. Oh, single daw siya guys, so at fair na guys. Mora Jen. Thank you. Thank you, goodbye. Agi mo gi-order lagi. Go. What's up ba? So goodbye again. So I hope you liked this video. So don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated ka kada upload ko. So I know guys, so naiuban nga classmate nga di siya ma-prank pero nangutan natin ba nag-ipa-shoutout din like you single ba siya o taken. So I hope you liked this video, then I hope napasaya ko kayo sa video nito. So see you on my next vlog, Bal. So goodbye, Bal. So goodbye again and again. See you.